کارگاه نافدارترین مارکا کردی جیبر لآمده یک از جماسترین کارگاه تکستایل لهمو ترکیه زیدتری 600 کارکرین آمد و مردینه تیدا کار دکن. بر همین خواه جبو 86 ولات جهان دشینه. لعالی روش آوای باجار آمده ده ناوا نافچه پیش سازی ده زیدتری 405 کارگه دبوارن جده ده هاتین آوا کرن. زیدتری 18,000 کارگرن نیشتجین دیار بکره ده ناوا آوان همو کارگاهان ده کار دکن. پشتی 23 سالان جه خباتا بردوام دبواره تکستایل ده آنکو جلوبرگین جیرین زارو ظلام و جنان ده سالا 2021 ده مدرنترین و یک جماسترین کارگن تکستایل به ناو نافدارترین براند کردی جیبر هات آوا کرن. زیدتری 600 خباتکارن کرد ین آمده ده ناو اوی کارگاه مازن یا جیبر ده کار دکن. ابدما باش بیتن ده نوا کارگاه جیبر دا بش درمان دا 500 گنجن ما خورتن مین آمده دا کار دکن. اف 500 گنجن هنه دکارن ده 10 دم جمیرن ده نزیکی 28,000 پرچن ده نوا بش درمان دا جتوا مدلن جیبره برهم بینن. کارگاه جیبر یک مصرین براند مین کردی درو داوی داد گلمن دلرتلی ببینن. وی جیبر ده 1980 لنابچه آمده بسمن هاتی آوا کرن. او چا طبی چوکو جیبر منوی کاری دکر 25 حف ماکینه ندینگه 30 حف 35 حف خباتکار مدرس بیکر خاطر 10,070 ام هاتن آمده او چا ندینگه 1500 متر قاری مجی جی آوا کر الوری tabi goravişi ma makine kuzede kir makine maji 25 ama bir 5 makine xabatkar jid goravişi de bu xabatkar ne zingi hatta işte xabatkar şey bun 10,000 o daha da mahatın diye karga ameluri fabrika çekir ev çakçı 3,000 o şahsıt yani her 4 sala ev kiri goravişi sadı mamaz day peş yapı لوجي نيزنجي ماكينة ما بحطي عشتها ماكينة خبات كاري ما صدو بيصدو خبات كار çebun. سه سالا جمهوری ماندیسه ما پیشی ama çünkü hediye ama devlette dervacı ihracat medres ihracat ekir ihracat kavam des mümkün پیشی ama bu melureci 10,500 metre kare dise çekir. Luri hem kapasite makine mezhebi hem çeşitli yapı mezhedekir. دنوا کارگاه گورادا یا براند می کردی نافدار جیبر دا اف ماکینن هنه همو بحفرا کار دکن به راوستان یک خلقجی هیا به دهان و به صدان و به هزاران گورین اوها جبو زاروکان هم جی بو جنان هم جی بو ظلامان الفيري دروز بك زيدتري 700 موديلان برنگ و نقش و هروسا بقبارين جدا اف کارگاه دروز دکه جبو زاروکان هر گورک جبو زاروکان چکش بیان قرجبه دی یک خلکی ده مکینه بداویتینه جبو جنان انکو گنج و کچ و جنان جبوان 2 دقیقه بداویتینه جبو ظلامان و جبو گنجان هر گورک ده 3 دقیقه و نیوانده که 3 خلک و نیوانده او آمیره هنه یه مدرن و روبوتیک و فول اتوماتیک بداویتینه یانکو اد 24 دم جمرنده اف آمیره پاورا همو کار دکن زیدتری 10,000 جوتن
اوهاین گوران اف آمیر برهمتینن. چل ماکینه روبوتیک دناوا اوی کارگاه گوران یان جی برده هنه. 3 ماکینه جبو درستکرنا گورین جنانن و 5 ماکینه جبو گورین زاروا و 26 ماکینه دنجی جبو گورین ظلامان بکارتینن. هر ماکینه دبه هیا 15 جوان بکران بکار بینه هیا گورین درست بکه. لە بەشی بەرهەمێنانی ژیبەرداین لێرەدا ئەو کوتاڵانەی کە لە دەستگاکاندا کاری بڕینیان لەسەر کراوە دەدرێنە بانەری بەشی بەرهەمێنان. لە بەشی بەرهەمدا 9 بانەری جلی ژێرەوە و 3 بانەری بیجامە هەن کە کۆی گشتیان 12 بانەرە. بەرهەمی ڕۆژانەی بانەرەکانمان لە جلی ژێرەوە 25,000 دانەیە. هەروەها ژمارەی بەرهەم لە تاقمی تراکسود و بیجامە 3,000 دانەیە. لەسەر بانەرەکانمان هەلی کار بۆ 350 کچ و 150 کوڕ ڕەخسێنراوە. بەرهەمەکان بە کوتاڵ دەگەیەندرێنە ئێرە. لێرەوە وەکو بەرهەمی تەواو کراو دەگوازرێتەوە بۆ کۆگاکان.